Barina? Evo malo se kažemo naša ksertini u Francusku. Evo sad idemo da krenemo auto do posla od majka. Tu me filmes un petit coup, tu me filmes un petit coup les petits tiens. Tu vois même pas d'usine. Tu le vois là? Ça commence à venir. Evo tu je majkina posao. Kaže Nikola. Ovdje majka radi. E sad idemo malo da vas pokažemo grad. Facile à filmer quand on roule. J'arrive quand même? Ouais. T'as pas trop zoomé? Ah non, je sais pas où il est. Ah, ouais. Ah, il est là. Dis coucou. Mais ça roule quand même. Je sais même pas si tu m'as. Si. Non, juste ma vieille main. Evo sa ksertini, ulazimo. Ah, on l'a pas vu. Nema Je veze. l'ai cru. Ovdje je kuća od majke i od tate. Prođemo sa mojom auto. Sad ovdje živi Nikola i Leticia tu na izgrad. Evo sad smo u Kruševicu. Vidite ovdje, ne znam tačno kako se to kaže. Evo sad smo kod tetke tu, preko put je od majkina sestra, najmlađa. Evo centru. Evo sad smo u centru. Ovdje je frizerka. Sve je spreman za Božić. Svetlo i sve. Evo šato ovdje. Alpština je tu. Vidite kako je lepa Alpština. Crkva. Čekamo crkva. Ovdje. Ovdje se kupi cigare, apoteka. E, gotovo je centru. E, tu se kupi hleb. Ovdje. Banka tu. Non. Tu regardes, c'est tout bien. Normalement, tu vas gagner la vidéo. Enfin, još se da pratimo solo ovdje. E, čekaj, sad smo kod babe i kod matere. Evo miliciju su tu. Na desno. Na levo, zvini. Ovdje je naša roda centra. Super U. Odlično je to. Šta imamo još? Imamo ovdje pompu. Ovdje je prodavnica opet. Ovdje su nov kuću. Evo vidite. Sad ću da idemo do stadion da pokažemo Filipe gdje je naša stadion. L'autre il va se dire, ils sont tard, ils rigolent. Lui. Qu'est-ce qu'il filme ce con? Le travailleur. Nemam pojma gdje je šta ovdje. To su Novi Grad. La poste. Evo pošta tu preko put. Ça, on la voit pas encore. Čekaj, evo. Vidiš pošta? Ouais, ça y est. Tu peux essayer de zoomer un peu si tu t'arranges en avant. Evo škola. To su za kao Filip, kao... Ja izgubio sam, čekaj. To je škola. To je... Čekaj, idemo malo tu. To je srednja škola ovdje. To. Sad. Il reste combien de minutes?
On est à 5 minutes. T'as déjà fait 5 minutes? Ouais. Combien? 5 minutes 5. 0,5? Ouais. Me depeš. E, idemo brzo do stadium zato što film će da se završi. Evo je tu stadion. Evo vidiš. Tu je naša stadion. Upa, nisam vidio put. Evo malo žurim zato što će da se završi film.